friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. Sa video na to, kami ay aangkla na. Kasi kami ay kakain na. Kasi nagutom. Gutom sa Nagutom katingin sa kakanood, kakatingin ng mga magagandang islands. Islets. Kasi maliliit na islands. Angkla. Cute sa angkla, no? Or a flower. Gutom na, te. medyo. Medyo. Tanong-tanong ko kung asan niya ibuka. Tanawa sa ikaw para mag-asan. Kaya iyan ang ang sana? I-anchor. I-parking. Ayaw, hold it. Hindi siya mahadlock po sa Ate Evie. Oo. Huwag sanay siya kahit tanawon. Uy. Is pa. Sorry. Ska vi se om vi får till det här då? Oh. Angkla. 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 Cute sa angkla, no? Or a flower. Parang flower yung angkla. Ay, diha? Feeling na ako dito. Feeling na ako dito. Diha, dili dito. Kadto. Picture dad.
Darbuta. So, waiting for that. Let us see. Kaya ba? Asa ka tita? Diha sa luma lang? Hindi. Abi na ko dito te. Teacher Darte say there are some privata. Ano mo oh? Tempura. Kanian. Hindi ko ano si Tevi. Ni så, ni får det. Yan din na lang. Så mister jeg holdet midt i dette her nå. Nå er det sånn passer ikke bra sammen. Så skal jeg kjøre inn. Altså, Til Hva sa til Elsa? Jeg skal holde din... English. I will hold this, but I don't know what Angkla, angkla. angkla. So you are an anchor woman, no? Anchor woman. Elsa. So Ate Evie is on the Angkor front. woman also. Anchor woman also. Sige na, picture ko po. Ako na rin kaya. Ha? Di ba na siya nagunit lang? Ha? Nay, na siya gunit lang daw. Hindi, kaya mo upuan man. Ina siya, basi mahurot na nimo. Busy. Taas pa man naman. Ayun. det gick bra det. Ja, men... Siko? Langka? Alipay ka siya. Ska vi finna en plats? Sätter fast. Super nice ang view, friends. Super duper nice. Ate Elsa, the anchor woman. Now I'm finished with my room. The room. Solnedka, barometer. Learn mo dyan. Isa pa? Gamay. Assistant. Kani, ing ani? Oh no. Ha? Itcha ni. Iampak ra dito si. Iampak ra siya dito, te. Ma, pwede kahater ta. Ay, nabili. Ako na lang naiwan dito, friends. Ako na lang naiwan. Andun na sila. Tingnan yung friends, andun na sila. Oh, andyan na sila. Take a video. Ano ni sa ko? Di ko na. Bili na lang kasi. Agi sa siya. Bye-bye. Agi sa siya. Bye. Basuko. Sige, tanawon atong i-video na nag-laamba ka diha. Son. Yeah. Son. And then, like that one. Nagobra already, mahal. Peace and friends, andito na kami kakain. Time for dinner. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.